Dinan tayang mayap a oras ing arsobispo ning Arkidiocese tamo. Antabayanan taya king kayang pamangomusta kay katamo. Kenny king programa RCA's Hour. Maya pagat panapon po kay kayungan na inipoy kay kayong among sa impapawid di Father Pep Bakay po ini ing station administrator ning 91.9 Bright FM ing radio station na po ning Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po kay katamong RCA's Hour, 18th episode na po. At of course, at suya po Kenny, kaya be ko kay katamong radio booth, yung kakatang kagalang-galang Arsobispo, Apong Dong. Anong pakiramdaman tanay naman po, na yung maulagang sabyana tungkol ka rin kaya katamo pong kapag masusyan at kapabaluan tungkol king kaya katamong kasalpantayanan. At abayan tayo po yung kakatang Archbishop, king kayang pamangumusta kaya katamo, kilob na po niting metong oras sa iti. At mabiyay kaya po kayo, yung kakatamong kagalang-galang Archbishop, no? Kaya pong Dong Labarias. Apong Dong, mag-greet ko pa po ka rin kaya katang makirandam. May pagkatpanapon naman, Pep. May pagkatpanapon po kay kayungan. At pasibayo, pagnasan ko po, yung atyo kayo king mayap, akabilian. At manano na sana ng ining kakatamong pamiyabe, kilob na niting metong oras, bendisyon na nga pong Ginoo, at gawa nin dalan, bangkanita, lalo tang panamdaman, yung kayang lugod, at pamipaulaga kay katamo po. So, pasibay po, maya pagat panapon kay kayungan. And I know, Archbishop, busy ko po, ling left and right yung kapiestan. Bula na ng piyesta. At buri ko lang mo pong i-greet, piyesta po kaya kami king Barangay San Juan, Nepo Moseno. Po, San Juan Nepo po. At po kami motorcade kami sana Emuran. At atin pa pong misa karening kaya kaming kabarangay kabaryo po kay King San Juan may kitikit tamo po to. Anyway, bayo po yung sabla, biya ko lamo po rin kaya katamong text line numbers, lalong-lalo na po karetang bisang makipagkwentuhan at ating buring idake po kaya katamong talakayan. Reto pong kaya katamong Globe subscriber 0915-954-1303. Rin kaya katamo pong Smart, para ka rin Smart subscribers tampo 0918-351-8282. Para ka rin kaya katamo pong Sun subscribers 0942-357-4268. Maka live tamo po kaya katamong FB page, munta kayo po kaya katang page Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. At sana po banggitan niya naman yung kaya kayong parokyang kabibilangan, Bangkanita, at di na tayo pong maya pa oras yung kaya kayong parokya at yung kaya kayong kura paroko. Yung kaya katamo pong Twitter account mo naman, paki-follow ya rin po yung Twitter account at radio_ASF. Kareta pong ating Instagram account o hindi po yung kakatamong Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact us 0949-609-5478. At kare naman pong bisang sumaup, magdemos, mag-donate po para king kakatamong radio station. Malyari pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871. Takal po salamat at ipamilita tayo rin po karing aliwan tao na atinta mo pong radyo na maragula sa po king kakatamong biye kasalpantayanan. Bangkanita po laro lang dakal din kay katamong kakaluguran. Kung po pakakaba, uling talagang sapakta mo po malyaring damdaman ngayon kay katang Archbishop marakalakutang hanapin. Ating metong akutang po ni umpisang ko balo ko mapali-paliya pa. Kay kid-kid na pa mo po ni Archbishop Apong Dong, hindi po yung nilabas sa election na talagang
palagi ko makayaliwa na karen pumila ba sa election. At unipin, we have of course the official but partial no result. At ingikit tamo pong metong obserbasyon ya pinitang miyayaliwa pong emosyon no. Inga kakita mo po kareng malda. Marakala po kan ring may bigla, malungkot, may nandaman. Malyari ko pong midake, nanula rin kong insights, thoughts, o kaya ano po o paganaka, no? Karing maldang talasapan tayong ini pong arapan tala, training resulta ng milabas pong election. So, tutupin po, ining election ngayon of course makanya naman Opo. at etamo pare-pareho tinitamburi mo ini dengalo aburi rayta makanya naman talaga nya potang deni lumwala Opo. at ilang pare-pareho nga asahan titangan na asahan potang nga asahan mo yung milyari then mag-create yung tension, okay? At yung panagkat ko yapin itang kabampanayin tamo ining final results ne nasabihan da kay katamo lalong-lalo na on the national level uling yang mag-create talagang kaya ni kay national Definitely. and I believe this is the first time na bala mo milyari ni uling in the past yung focus tamo kay local pero ngini national yapin maragula nakalawi tangang babo. So, importante, lungub tamo ka rin kay kataan sarili. Because in the past, ganyan, lalong-lalo, niyang pang preparasyon, yung focus tamo, kayang luwal, netang lulub information, na natin ang tutu, antin ang ali. So, ulit hareni, without us being aware, may influensya tamo. That's right. Let's face that. Uling, ala naman itang diretsong mag-cause yung emotion kaya ka ing metong abage or reality directly. Totoo. Ano mo rin sabihan? Halimbawa, ating milyaring makanyan, not because it happened directly, uli na ning milyari ngayon automatic yung mamungang emosyon makanyan. No. Totoo. Kasi, nung impani bata na ning emotion niya pitan directly, milyari ngayon dapat pare-pareho tamang panamdaman. Opo. O ba't pare-pareho panamdaman? Kasi, kayong realidad, ating aman-mandang panyalak o intervening factor, lapin din kakatang pamisip. Tanggi katang interpretation. Interpretation, Opo. expectations, etc. Totoo po. Nya, importante ngayon balikan la rin ang kakatang emosyon, makanan lalinwal din. That's right. Nukaral na may nibatan din. Opo. Nanula rin yung linwal, kakatang interpretation. At akakikeng kaya ni hamon, uling lalong-lalo na para kay katamon talatukin na ni ngapong kino, intention party ni ning biye. Opo. Uling, halimbawa, itamo, may binyag tamo, na may ngako tamo, na isakwil tamo yung marok. Pero I tell you, naman 100% itale. Opo. Napin niya po tang, ini maging faithful, ini mag-fail, yan ang kaya may kaka-tension. Opo. Now, naning kaya katamong gawan, well, lawan tayo nga pong gino. Nang gawa na. Kitandela na ng makanya na tension, yung gawa na tinransform na ini. Tinransform ng paralan na pamipakit pamuring kayapan, ampong lugod. Opo. So, kasi nung hita mo transform ini, i-transmit tamo. Pati transmit mo, lalong dakalin intention. Okay? Tapi siguro, the best that we can do, muna, kilalanan tamo yung kakatampanamdaman. Then intentions tamo, nukan laman ibatan. Okay? Kadwa na nita, then intention na rin eta nala bala mo, eta nala ta transmit. Uling balo ko, even until now, nang kay dandaman mo la rin nga liwa, susundura po yung bangayan pangini, makanyan. That's true. Opo. Keng media. Siguro itamo, medyo lawan tamo na eta na dadagdag ka rin. At mag-participate. Wow, eta mag-participate. Uli kasing unless we hold on to the tension and transform it, we become part. That's We right. transmit it. How? Then kay without us being aware, mga tamong kay katangit ang pamiisip na lata mo man basihan, yabi tayo ka rin. Dandaman dire nga, ita pala, yan, bala mo, it's Opo. already a Opo. fact. That's right.
Nya, uli nga latang basiyang pa eh. Opo. Nya, masanting siguro, yung panagkat ko, yapin itang lawantayin intensyon na milyari, and with the help of the Lord, how can we transform this Opo. in such a way, tayo transmit na maging pabayat siya man lalo. Now, napon, nakaburi kitang sinabi ni nga pong Ginoo na love one another as I have loved you. Uling king lugod a packet you, karin you, pakilala ka rin aliwa, na Yes, disciple na kayo. So, nanamburi ko sabihan, kaning milyari ngayon, tamo ka kalingwan nung ninoy tamo. Patakalingwan tamo, we are more than the elections. That's right. Opo. We are more than our life now here. Uling kay katamong identity, disipulo na katang Kristo. At naning kay katang pamikaliwa bilang disipulo ng Kristo. Kaya pinitang denasan tamo ini, makanano tayang palwal Kristo kenin. Makanano tayong palwal itang kayang tiro kay katamo. Uling niya mismo. Itang sinabi na Opo. may kakalugod kayo. O kaya sana ito o nandigdagan pantimono makanano da kayong liguran. Opo. The basis. Wa. Ya, kaya nang kakata sitwasyon na ini, lawantayin ni also as an opportunity to witness to Christ while we are waiting for the results. Opo. So ito siguro yung buri ko mong lakwan. Opo, masanting laretang observation show at and I think metong niya pong maragula challenge talaga, no? Nung makanano tamong itapinipakit yung pang Kristiyano tamo in the midst of all this aman niyo po na high emotions and tensions na po. Kareni pong talagang, first time voters, marakal po ang yanita para nasan din ng anak. Talagang, they are groping in the dark. Akpo kung balo ka rin pengari. Aliwa ka nung impact talagang eleksyon ka rin may boto nga pong kay. At intang mo pong malamo, you suggest some practical interventions ka rin. Lalo na po ka rin yung first time voters na they were shocked any pong ining emotion, madakala frustrations mo rin ulit pong kareng meging abiri actually. Yeah, okay. Kaya pumpisan ba natin tamong wala mo any particular ministry or intervention sa pwede tamo kayo? Bala mo kinita ang debriefing. O yan, opo, debriefing. masanting ito. Opo. Ako, sabi, suggest ko pinini na very timely rin ining panagkat na ning kakatasan to Papa Opo. ining synodal session. Yes. Let us opo. take this. Lawan tayo niya as an opportunity then ning kayanakan then mga tuwa kayong parokya i-grupo dalan then they share. O, pakaramdaman na po. Opo. Continue sharing. Barabang kanita ketang karelang pa mag-share makanyan akit damo naman itang sabi tamo realidad Opo. because at times ining realidad aman wan tamo it is already interpreted. It is already perceived. Opo. O kaya nang kaya tintamong selective undertakings. Opo. Ang anani nga manong ko, o ining milyari nang kahit ang buri mong akit siyang milyari napin naning mag-cause nang kahit katang katamong beyatan. Actually, it's not what happened. Noon itang katamong dapat. Dapat. Tingnan Now, how to accompany them Opo. and then they are able to contain it and transform it. Yeah. Transform it into a way of loving. Yeah. Opo. Uling ka rin tama kakitinisabianan ni nga pong gano'n, pitang self-giving at ako na, siyempre rin, lalong-lalo na, of course, sana ako kaing bala mo Opo. judgmental. Uling na kaya, tinitang possibility mo naman, lalo na rin kayanakan, involved na kayong media, nang kaya, atitang temptation na uling ini nga kakit mo, hindi mo naman dapat reality. Opo. Tama kanya, kahit in virtual So, buti mo nakita mo kanyan. Opo. Well, pero, mo po mababahala, basta akampanitala mo, andiyan kayong kaya mo, makiramdam. Makiramdam ka rela. At, nung malyari ka rin kay katamong parokya, lalong-lalo na retang begin involved kay PPCRB. I know, atin parishes, yata yung gagawan data. Opo. Bala mo, dening kayanakan, pakisabihan Circle po. na lang. Opo.
Nya ako, nung ating masanting gawa niya, pinitang isunduya ning gagawan tang synodality ngayon igrupo la rin Yes, kaya na kanay. I think, opo. And ating manimuna karela. Pakiramdaman la, and then on the basis of their sharing, nano ing muri na sabyan nini karela, nanin papakit na nini. Opo. At lawan tayo, kindiwa na ning kasalpantayanan. Kindiwa ng Kristo. Kindiwa ng pamanukita mo, kindiwa ng kakatampa maging disipulo. Opo. Yamu yung kakatamong context ita. Opo. At masanting niya po ito. I think that is a positive way na ini pong masanting panandaman, we can transform it tayo po Yes. into something na lalong-lalo na po itang makayagpang tamo kining bayong kautusan ng Kristo po. Lain mo na kasanting itang gospel napon, makananyang may gumpisa itang gospel napon. Opo. Anyang makone Kay Judas sana. Opo. So nang gawa ng Judas, pisalina ni Jesus. Totoo po. Matay Jesus. But Jesus transformed that into something beautiful. Yes, opo. Huling itang pangamate na dalan niya, bangkanita, pakit na naman yung kayang lugod, pamamaya sarili. At ito nga dwala kay katamo. Totoo ito po. That's right. So, Well, talking about piyesta po, balo taming, metong nga baragula piyesta talagang panayin tamo kanyan. At iya po yung bala mo manuklip ka rin ng piyesta. Yapin po yung piyesta na ning kakatamong syudad kay ni King San Fernando. At makalagyo pa po yung archdiocese tamo kaya. And of course, kani pong local level, I think almost may proklama na po. May rin kay katamong bayong manungkulan at bayong bala mo mamuntukan po karing kay katamong of course in probinsya, rin kay katamong Balen, makanyan po. Akakit siya po yung connection kasi balo tamo po isang Fernando, patrod dereng at modelo, inspirasyon dereng leader, deng pamuntok po. Nano pong insights yung kanini na siguro malyaring makasaw karing tutukita po mong manungkulan. Munang-muna, San Fernando, wate niyang upaya bilang hari, pero ito niyang kikilalanan. Opo. Amas matas kayo. Yes. Kaya nga pong gino. Ekwa kalingwan, one time, atin metong caption ikit ko na, if you want to function well, attach yourself to someone greater than yourself. Nung bisa kang masalese pamamalakad at pamibiyebye, imbiye mo, idikit me. Opo. I-connecta me, keng meto nga mas matas ka. At para ka na ako kang San Fernando, niya pinagagana ka tayo bilang santo, tinggap natin yung upaya, pero kikilalanan itang mas matas kayo. Yes. Niya pinangapong gino. Totoo po. At ito siguro yung buri kong lakwan. Sundong pamigunam at panalangin tamo para ka rin kakatang leaders. Medinan lang upaya, sana, edo kaling mo nating mas matas karela. Totoo po. And i-connecta rin karela sarili, kaning mas matas sa ini. Kausan tamong Diyos, kausan tamong nga pong Ginoo. Kadwa, you can sustain yung kaya kang upaya. Apa panatilyan mo yung kaya kang upaya, potang po protektan mo yung upaya da ring powerless. Yes. Opo. Potang po protektan mo yung upaya da rin taong ng kailang boses, den pakakalulo. Opo. At makayaning gawa ng Fernando, San Fernando. Opo. Deng pakakalulo, ilang dinina ng pami paulaga. Yapin in terms of injustice yan. Opo. Inarapan na yan. So, kaya katamo mo naman siguro may itong yung advan ko na pangadi. Karening kaya katang manungkulan na sana, hindi mo naman yung advan da nga pong Ginoo. Di na lang kasupan para bang kanita parati ra nga tatandanan na may dinan lang upaya para bang kanita detang alang upaya ila ding karelang sopan. Bang kanita itang upayang miyabye karela, it will turn into service. Yan pinausan tamo, yung Jesus sabihan na kay katamo yan, authority is for service. Opo. At palagay ko naman, nandiyan rin kay katamong tinagal, may kang kandidato, yan yung sabihan da. Bisa lang sumuyo,
bisa lang magserbisyo. Opo. Palagay ko ala naman tinagala, moto yuko, and then ako, para ka na ako ini. I don't think so. Alang migsalitang makanyan. Opo. Noon tinagala, bala mo, adwanda, ingkarelan tiwala. Pagtiwala niyo ko kayong upayayo, at gamitan kayong upayang pigtawalayo para king kapakanan dari sabla. Opo. Lalong-lalo na ding malalakwan. Opo. At iyan ning meto nga, ikita mo kang kaya, kang Fernando. And then, katataulian, buri ko mo naman panalangin para ka rin kay katamong para ka rin kay katamong pamuntok, lalong-lala rin ng mihalal. Opo. Balo tamo, kilala tamo kay nga pong gano'n. Balo tamo kaluguran tayo nga pong gano'n. But let's face it, once in a while, we have to check din katang priorities. Totoo po. Uling, kaluguran kayo nga pong gano'n, anong nengkay, number 3 pa ka rin priorities ko. Nga, ining panalangin ko, karing kay katamong leaders, sana di na nalang inspirasyon at kasopan ng banal na spirito. Bang kanita, biyasa la naman once in a while, lalawan, nanula rin karelang priorities. Opo. Bang kanita, maputot itang temptation na ng gustong pamangawa, gustong pamirapat dapat. Opo. Huling balura, yung priority ko. I can say no. That's right. Huling manungkulan, mo kabud yes. There are times you have to say no also. Opo. Why? Huling ating mas matas ka. Totoo po ito. So, ito siguro, nga pulot ta ka San Fernando, haluan mo rin yung leaders, ang kay katam. Kaya katangal. Kaya katamong mamuntukan kay Santa Iglesia. Opo. You know, buri kaya pong balikan itang sabi niyo, ketang John 19, ito pong kang pilot. Tatanga na, do you refuse to speak to me? Don't you realize that I have power to free you or to crucify you? Pero something na po itang pegibat na ning ginawa na. You would have no power over me if it were not given to you from above. Ita po nga manon nyo. Wow. Ita nga realize na, uy, kembabo, kaya ba yan? Wow. Something like that, ne? At siguro po, metong yung bakalanda, kainin panumpisada po rin kaya katamba yung manungkulan po yan. So, pantalang manalangin. Totoo so, pantala, patangagaga na katala, pangaditala. Because after all, para-pareho tamo mo naman mga lingwan. Totoo po ito. Pinitang constant pangaditala. Opo. Ing metong nambu naman pong solemnidad, kaya katang pagmasusyang kanya nyapin po yung pamaitas na banwa. Ningin ini pong Solemnity of the Ascension of the Lord. At kaya katamo naman po kay Santa Iglesia, ini kapag mususya po ini, ausan tayo naman kapag mususya ng World Communications Day. Po. Nano yun po yung wisdom mo ba't piyag nandore ng solemnidad yan ang po po yung kapag mususya tamong World Communications Day? Pigo ko naman kepin, lalawin kay. Opo. Pero ala kong akit konkreto. Okay. Why may tago niya ini keng Ascension? Why anyang inumpisan din nung Ascension Sunday yapin? Opo. Kasi 56th year na po. Ilan na kamban mo? Ako 65 na. Ako 58 na siyang po. pamban mo kanita. Pag 58. So, pero siguro let me reflect on the meaning. Balo tamo yung Ascension, ano naman sabihan may kunin nga pong gino. Noon andiyan nga pong gino sinabi na, it will be good for you that I'll go. Yes. So that the Spirit can come to you, and then they will witness. Bala mo, nung lawente, kapamilatanan ng Ascension, lalo yung maging present yung apong gino. Opo. So, at detang kayang minunang pinili, ila rin mag-communicate kayo. Yan. Opo, ito yun. Communicate de. So, at inin pa mag-communicate kang Kristo, should also influence itang in social communications. That's right. Nayaka mo papalol information, makanyang lalo-lalo ng kan church, atin tamong ko-communicate. Okay. At ngayon banwang iti, yung mensahe ng Pope Francis,
buri kayo ning puntong ni-refer na tungkol katang metong kay metong tao. Sabi na a respected doctor nga na. Opo. Sabi ng makanyan na in kanong greatest need na ning metong tao balo mo nung nano. Ano po. In kanong greatest need ya pinitang desire to be heard. Wow. Desire to be heard. O yan, yang kayang panintunan. At nung balikan tayo naman ng banal na kasulatan, ing minunang may kiramdam, yapin nga pong Ginoo. Makita mo yan kay Exodus. Anyang ausane, ni nga pong Ginoo'y Moises. Moises sana, dalara ka, munta kay Egypt. Kasi dindam ko la. Dindam kay imbalayan ko. Magkasakit siya. Dahil manangis. Wow. Dindam kayo munta ka ka rin. So, hindi kaya katamon Diyos, makiramdam niya. Totoo po. Uling balo na, o yan, ing babye kabaldugan. Kimbiya tama. Po, tam pakiramdaman na ka. Opo. Uling pa siya, pakiramdaman na ka, tingkang value. Opo. Yung bagay naman, po, tang anak tamo pa mo, maglelenak yan. Balo may itang istoryang ating kaya, traffic at nakakaba. Makaba po. Makabang. Kaya ba't? Kasi, may dala nitang truck, itang tunnel. Opo. Uling, May bagyo. may pagyo. Opo. Kaya ba't itang anak, durut siya ka na? Kasi, bubusin na lang ang din kain, ang driver. Opo. Kaya ba't ating anak malati ka rin, durut siya. Kaya ba't? Maglala na kayo na, maggulo na din ganyan. Walang ang tao ka na rin, driver na. Kaya ba't suya ka rin, natin yung burisabyan. Kanyang pagdakan-dakan maglala na kayo na, lanak man nakarapat kayo na. Suya ka rin dugoy nga na kayo. Kaya na ning anak, kanyang madantalwi. Nano, ating ka nga gawa kayo na. Opo. Atin po nga na. Nano nga na. Baya pong milabas, sana bawasan nyo puwangin. Bawasan nyo puwangin din parugang. Wapin naman milabas siya. Opo. So, nekay we need to listen. Really. That's right. Waling atin niyang ulagay balang metong. Totoo po. Malatita mo pa, may binyag tamo, itamang balo, tsunay nga pong ginoy. Ne? Opo. Tsunay kaya katamo nga pong ginoy. Yan po tang makirandam tamo, we must also pay attention to what is not visible. Opo. At itampami paulaga. If we can communicate that, especially kay social media, that will pave the way kaya pa mag-communicate na nga pong gino kay sarili na. Kaya katang. Opo. So, ito yung akakit kong ulaga. Connection. Opo. At totoo po ito, because right now talagang meron niya pong maragula hamon, no? In communications apostolate, whether it be keng social media, print, po. O ito po keng radyo, makanyan. We ourselves talagang, ini po yung panikuan namin mo naman, Kaya kaya po kanya ting radio tone mo naman about ining social media po. Pisabihan tayo. And of course, then pong bisang sumaup, baka nano pong kahit tayong kakatamong radio apostolate. Well, Archbishop, metong pa po pinining kapag musisyan ning visitation of the Blessed Virgin Mary. May 31st siya po ini. And I am very sure during your pastoral visitations po, alos adurutan nyo na yung anata, yung Mabilog Archdiocese. Magigit kapit na pa. Magigit kapit na po. Pandemya. Totoo po ito. Biro mong ay accomplish na po ito, marakal ko puntalan, diyang itapin magigit kapit na ating ko pong malamo retang ihiwakalingwan at unforgettable visitation experiences kareli pong delawan yung parokya po rin kaya katamo pong talasal pantaya. Diba? Meto ngayon ko kalingwan niya pinitang milyari ni Malusak. Opo. Katang metong wari islala rin Opo. Chuka rin. Kay nita mga 70-year-old na itang babae. Opo. Naman kanyan. Obispo, kaswelo ko po, itang binisita yung kami, swelo ko po, katwa ko na, akayarap da kayo po, obispo kayo, minta ko kay kami, Maliarar ako puntal na. Ayaw po, sige po. Magpiesta kayo po nga ako. But at that very moment, as na ako kaswelo, ulimbalo ko, aliwa naman ni Dong. Opo. Yang kanan na. Na mo ay express, kaya sinabi na, nga pong Ginoo.
Opo. Yung pinamdaman. Mm. Of course, yan na naman sabihan mo kanya. That's right, opo. Noon siyempre, pache may nakita pari or what, Mm. ito yung kakatulara. Yes. Nabala mo, may dinan lang ulaga. May dinan lang ulaga. At ako naman, masaya ako mo naman katang Opo. milyari. Opo. Uling kapamilya tanan nita, ano pa na may Mary, anyang mikit lang Ay, opo. Elizabeth, Best, opo. may confirm lalo itang kayang Mhm. tatalakaran. Mhm. Ne? Ako mo naman, may saya ako, Mhm. huling anyang munta ko ka rin, pinamdaman mo naman yung apong gino. Mhm. Anyway, yan naman yung kay katamong bilang pari, ale. Indarlata mo talaga, karela. Paramdam tayo nga pong gino. Lalapit tayo nga pong gino, kaya gagawan tamo. At yan mo naman, encounter tayo naman nga pong gino, karela. Kadwa, may ito nga, kakaliwan, recently. Opo. Detang taulitan pe kisabihan. Ah, yes, sir. Came Pero may online po. touch ko, karela, itang generosity rin in town din. Mhm. Mag-business la, pero kaila, they belong to the poor. Yeah. Balo mo yan, datang laki, ni mandala laki itang karelang titinda. Opo, rin ang produkto Oh. na po. Bigera, libre. Wow. Mag-enjoy la pa pinding kaya biyan ng brother Nigel. Nigel, opo, Nigel, opo. po rin nga luwakin. Opo, opo. May nga ng pambalot, po rin Mhm. karelang tusok-tusok. Sabi ko mga yan, how generous talaga rin tao mga yan. Opo. Itang karin mo kakit, nung magtawing makwal tayong milyonaryo, mo pagtakan siya, ating eh. Opo, opo. Pero rin kay, lalong-lalo na itang magbabalot. Opo. They have to work, ang puwita mo itong everyday, uling nungali, Yes. lalang Opo, apan niya opo. lin eh. Opo. But in spite of that, ay magdala ng kanyan, tang generosity. Tignan resort, opo. So, karin ko kakit na makananong talaga yung apong gino, mabiyaya. Mm. Lalong-lalo na karin pakakalulo. Mm. Wapi naman, napon mag-share ko pin about love one another as I have loved you. Yes, sir. Na sinabi ni Jesus, love others. Love one another. That means tuwing lugod. Opo. Luguran mo laray ng aliwa at busan mo luguran na ka naman. Mhm. Maralas kang kain balo, tamo lugod. Opo. Pero itang luguran na Luguran kang pa si tamo. bayo, nang kain nakatanggap ang kikatama. Ay. Case in point. Iwari po itang magmisa ta ka rin ating kematen, pakakalulo. Kaya dugo po itang ating yung yabot, kaya ka Yabot. makasobri. Opo. Ay, alina po. Bala mo, mas kailangan niya yan. Makanyan. Opo. Makanyan yung gagaan ko anta. Opo. Pero minsan, balo mo, ating may balam shocking experience ka na. Mhm. Kalulo. Amo nga na, o ba po po atang ring makwalta, mamiyala kay kayo, kukunan nila. Mm. Kami mo po, limang malatiyan Wala mo. din yan, opo. May pakanyan ko. So, ay, Eli naman po. Sige po, dalaki ako. Balo mo, that became a source of my reflection that day. Opo. Basta I wake up just po. went into this and then, Lord, nanin papakit mo. Opo. Kaya niyang bigla kay 50 pesos. Opo. Kaya nisip ko, my God, magkano mo yung may lakwa na kaya? Halimbawa, nung 200 na yung may lakwang kaya, bingay na yung 50. Opo. O nung ating memye, 20,000 o 30,000 ka ako, milyonaryo yan. Opo. Sanang mas maulaga, itang 50 o itang kaya. Opo. Kaya yung panlalawin na ng yato siguro, itang 30,000. Opo, siyempre. Tama. Pero yung 50 pesos, yung may lakwan, 200 niya mo. Opo. Kaya ba detang 1,000, millions naman. Bitagan kanta. Wah, niya kanita ko ikit. Opo. Kaya katamo, niyan kaya mimingat tamo rin. Mhm. Lugaran tala, pero let us allow them to love us also. Yeah. Eh? Kasi Mary, pintala ni Ikay, Elizabeth, palagay ako, ultaya ka rin, banta muna sopan. Opo. Kadwa, ating sign eh. Mm. Kanyang giway nga pong gino, Mhm, nawan. Badan talwi, kaya nang pamamunta na, Maria may bless siya rin. Totoo po, ating May tinggap. pakita na niya rin lugod, kaya Tinggap po. kayampisan. So, kaya katamo makanyapin yung pami kakalugod. Opo. Although it's not easy. Yes. Kasi minsan tamong klaseng lugod itang gentle love. Opo, opo. But itang tough Tough love, Yes. matindi ito po itang Opo. pare, malo mo naman, malati ka ta pa may kaluguran ta na. Mhm. At kaluguran da ka talaga. Mhm. At kaya niburi kong pakit yung lugod kay ka na
Sana, lakwan mo na yung number 2 mo. Opo, totoo ito. Masakit Opo. ita. Mhm. But that is also loving the Yes, other. it's tough. What tough loving. But, o yan yung kaya, o yan yung, para ka na ako, very kaya itang napon. Itang panagkat na ning Opo. apong gino. Mhm. Let us not manipulate the capacity of loving. Bala mo itamo mo. Opo. Let us allow others also. Yes. To love us in their own way. Yung Yes, kaya opo. lalawin tamo. So, wait and I think karatang pa-encounter sa rin karanya lulto. Yung Opo, akong ne. ginom. Just imagine po, no matter how little or small they have, appreciate mo po ito because I think itapin tanggap tamong grasya nga manon yun. Yes. Manibatang karela po. Okay, at kanya na po yung kakatang discussion pero kailangan tamo pong mag-break. At pakiramdaman tala po rin mapila na paganaka, no? Nakikatang pong patalastas. Ampon, yung kanta pong Marcha. Ablasana kayo sana, kingke kayong ganaka. San Fernando, que kaming katulunan, panalangin me, ingke kang malayan, ing kapagalan, pasignalan, kabaning biyemian tabayanan, ing kasakitan, lingapan, ing sablang maro, ipamingwag, aring banal makiramdam ka sa king panalangin mi. San Fernando, ke kaming patulunan, panalangin me, ingke kang balayan, ing kabiyayan mi, pasignalan, ding pamilya mi ang tabayanan, ding masakit, lingapan, ding sablang tukso, ipamingwa, aring banal makiramdam ka sa king panalangin mi. San Fernando, ke kaming katulunan, panalangin me, ingke kang balayan, lalawigan mi, pasignalan, ke kaming syudad ang tabayanan, Arkidiyosesis, lingapan, ing parakya mi, ipamingwa, aring banal makiramdam ka sa king panalangin mi. At magbalik ya po yung kakatamong RCA's Hour, Episode 18. Ano ko, share na po nandun kayong first segment tamo. Anay po karakala, sabi po na talagang kailangan tamong pakiramdaman kayong kakatang Archbishop, at pabalo na kaya katamo. At isundo tayo po, tintapang mapila na kutang po kaya. Archbishop, ini pong bilabas sa programa niyo po, yung Synod on Synodality online listening sessions po. Muna, ito po, ating kayo nga banggit nandin. Kumusta naman po ini at malyari kayo pong munye updates. Nuka rin tana, nanong status report na po nining Synod on Synodality king kakatamong Archdiocese. Okay. So, king ka na akong pamigunam tungkol ka rin ng listening sessions. Opo. Ing meto nga mahulagayapin itang patse emo dirinan ulaga lalong-lalo na detang makarayo. Opo. They will not be responsible. Mhm. Kasi they are part but they are not they are taken for granted. Opo. Pero patang pakiramdaman mula, may kirandam ka karela, masanting tutuki kanta, nan masanting gawon. Opo. Nan masanting gawan. Nagawa ko, nagawa yo. Halimbawa, detang may asawa detang maging born again,
So, katang pami sabi ming makanyan, tang nanamuhin ka rin lang sabi ka Santa Iglesia, tang isundo mo po. Opo. Ang gambulan ng relasyon. Uling atin tamang concerns naman beyond keng katamong relation. That's right. Which is true. Opo. Ne, detang makanyan na potang pakiramdaman lang. Munang-muna, we are involving them. At patsayin involve mo la, then they will respond. Yan pindiri bibiyayang itang their ability to respond. Yan ay kasanting itang responsibility. Opo. Opo. The Itang word. abilidad lang to respond, may bibiyayan me. That's right. Potang makiramdam. Opo. Siyempre, andiyan ka ng parokya, ano pang kahit akin, na nakatamang pakiramdaman, nakatapakiramdaman ng Opo. kaya, nakatapakiramdaman ng MPPC. What for? Yeah. But when we listen, then it's also an opportunity for them to get involved. Ne? Naning karelang isipan mo, among kahi gawan. That's Opo. one. Opo. If you want to involve people, listen to them. At palagi ko, yung nga pong makanyan mo naman ng gawanan, Opo. O, dahil kayang balayan, chulay hipto, pekirandaman No, nila. no. At anyang pekirandaman nila, naning kaya naning, they responded. Opo. Of course, once in a while, they go their own way. Wala mo rin tupan, Pero, Malilili. give up. Oo. So, itang makiramdam, At itong kaya, meto nga masanting na may dagdag ka ko, totoo mga di ko, totoo, mamarap ko kaya nga pong Ginoo, but I also have to listen kaya nga pong Ginoo ka rin, Totoo po. kalupan tao. Lalong-lalo na ka rin kapatid namong aliwa, aliwang sektor, ang pang mga lati. That's one. Kaya Opo. ka na kung kaya. Nanita, penamdaman na maulaga. Kadwa, malalagwa yung makirandam. Uling lalo na potang makapagsalita, bala mo na kay mo ala ko, bala mo kita mo ne, tangol knowing ne. Oh, ito po. Knowing makanyan. But to listen really. Opo. To listen is a challenge. And wala mo kaya opportunity to employ the will. Opo. Kasi tamo, dire-diretso mo Nang kaya, patsa yung schedule mo, dire-diretso yan. But you will it. Lumabi ka rin ng freedom, pamisip, kanyan, and then to listen, that requires the will. And the will, that is the source of love. Yes. Not emotions mo, Opo. but the will. So, rendeng may buklat ka na ako. And I'm very happy naman. So far, then Status ining quo. update naman, Opo, kaya updates. kakatama sinod ang synodality. We've been expecting, then kakatama parises, bantay biyada na retang karela synthesis, kareng reports, agewarang kay session, synodal sessions, kareng karelang parises. Mga siguro 4 days ago, anyang misabi kami nga Tibel, bala mo ring panayan da pa more or less 30 parishes. Okay. We have 96 parishes, ampong Opo. shrine. So, rin paninayan. This coming kay kanyan, 20, May 20, we gathered any synodal team. Bangkanita, lawan larening reports, and then we start, itang pa mag-synthesize mo naman, karene, kay ba't pisabyan, nanula paretang other processes. Kay ba't na kanita, mika kaita mo, bala mo itang closing ng synodal kay pre-synodal ya pala ini. Pre-synodal uling isinod kay That's right. Kanya po ngayon. Pre-synodal kay sessions kay May 28. Alas 9 kay Cathedral. Wow. Opo. Then on June 3, itang kay katamong synthesis isubmit ni kay CBCP. Yeah. And then uling elang malyarim piyag na nagnan itang reporting king July Opo. CBCP uling may lang 86 Opo. dioceses, archdioceses, and prelatures. So yung gewara by metropolitan. So on June 7 atin makaschedule metropolitan gathering itamo yung mag-host
Basically, ang gayabeta mo inin Tarlac, Zambales, Ampong Bataan. Bataan po. At I don't know na makiabilarya pong Bobet, ampo yung Kabanatuan. Opo. So datang la, kaya bedala rin ng karelang mapila na representatives, and then kami mismo at yung proseso, we share our own synthesis, Yes, opo. and then we will come up with the synthesis for the Metropolitan. Yan. At ito yung dala kanyan kay King Bob. CBCP. Opo. At potang mayari kay CBCP, dalada niya kay detang Asian. Opo. Nation. Kay Batnanita, nindala ni King Rome for the synod on synodality next year. So far, ito yung update. Opo. Pala, election returns la po rin. Ala namang complain na po. Ala naman. Mabagal na po. Matinda pang kaya ganyan. Halimbawa, gawan day synthesis. O yan po yapin na po. Kaya ng kakatan diocese. Yes, opo. Potang kaya ganito, may ka-validation pa kaya That's right. Opo. pero yung kakatamong parishes. Opo. Nung tangkarela, lintoya, lintola retang nung bangkanita, lalo yung maging Opo. accurate. As nakasakit kasi Totoo po. Uling, Totoo. just imagine kaya ng Archdiocese, gawa ka synthesis limited to 10 pages. Tita kaya ito? Kaya ba't CBCP, Opo. gawa yan ng synthesis 10 pages. Aro? Lalo yung mas dita kita. Asian, synthesize nung and then yung Archdiocese, dioceses, 10 pages. Ay? Opo. Madala kang attachments. Opo. Ito niya, as nakasakit itang talagang synthesizement talaga. Nung mga capsulize na po. Wow. Opo. Nga nano ni atatandaan mo itang binye ng quotation itang metong karing speakers tamo na bala mo may na nag-explain, sabi na the simplicity nga na is the most is Complex, the most complex ho. Opo. Complicated something. Wapi naman kasi sinabi na wari Opo. kanito ayaw mo na natadisan netang computers kanita boxes la Opo, opo. netang Univac na kaya Opo. ay may lumuli retang card Opo. kaya synthesize dala Opo. netang kanitang kaya Opo. computers Opo. kaya din tang Steve Jobs sinumplify niya makanya Malati. natagol but the most complex Totoo ito. so makanya mo nang synthesize me Lalo 10 yung, pages pero naka-complex detan detali Totoo po. Makanaan mo lang pagkasya hanapin. wow masakit ito yung challenge Totoo po. At biya-biya pong mga di bantay yung contribution in diocese mira siya talaga king Roma tagamit na ng Espiritu Santo opo. para kakayap na din kay katang mabilog sa Santa Iglesia. Totoo po. Pangadita la po rin. Biro-biro malalagwa po. Ini Wow, mag-synthesize ka Lalo rin. na yung kaya resulta po. Ate Bel really That's right. key ang popay apong Kenneth Opo, ilang adwa opo. kasing head ang po rin ng other members the Opo, Brother rin. Arnel Yung working committee po, ne? Boy, Nigel That's Then, right. Opo. Opo. ang po rin totoo. alwara pang kayabe Opo, really opo. but magobra lang kalupan ng Espiritu Santo makasalikot at Istorya po pasalamatan ko lang. That's right. At mutatamo po nung nanoy tangke kayong word for the month po o trivia. Kinimbulan na ini. Iring ka na Ating kung buring ko mapili. i-pick up, uling piso sabihan tayo pinining synodality, Opo. ang pong pinick up nining Santo Papa, Mhm. kining kain na World Communication, yapining amanong listening. Opo. At pinick up tayo yan, makiramdam. Mhm. Kaya tangke ka sa synodality, Totoo po. Opo. At yan yung buri kong i-pick up. Mhm. Lalong-lalo na ngayon yung panahon tamo. Mm. Lalong-lalo na ngayon. Yapin itang siguro, meto ang kutang tamo at the end of the day, ninong pekirandaman tamo. Opo. Nanong pekirandaman tamo. Mm. Kutang tamo ito. Mm. Every day. Kasi nakasandinging pakiramdaman na kayo. Opo, totoo. Pero itang makiramdam ka, that's a real challenge. Mhm. At makaluwalas siyang panlalawi. Mhm. At buri ka ang idagdag ini, linob yan kang isip ko ngayon. Opo. Ating itambok ng nananay kasi lagi ni mete ni itang 8 habit 7 COVID
Stephen Covey po. Kita Seven At niya habits. itang 8 habit. Ito pong about From effectivity to greatness. Opo. Sabi ng Makanyan, ating metong nga CEO, na Chief Executive Officer, kay metong kumpanya. So, potang mag-meeting la kaya benore subordinates, at sabi ng Makanyan, I'd like to remind you, Ana, as I talk, as I speak, Mhm. ko buriing manakit ko kay kayo na moving your head up and down. Wari kay katam, diyan ni mago kumili kating kakanyan nene. Totoo po ito. Nanakan mo kaswelo ene. Mhm. Ako ko buri nga kakit den buntok ka mga intatang. Imburi ko nga kakit kabang mag-discuss ko, buntok lang moving back and forth. Katseka kanyan ka nga na, then I will reach out to you. Bantay ta nga kakit mo. Naiyak ko kakit, buri ka naman. Oh, wow. That's the leader. Opo, totoo ito. Yapin po tang makiramdam tamo. Ne? Buri na sabihan, talagang misteryo nga po. Talagang, we are not AK. That's Nga right. po tang makiramdam tamo, kakilalanan tamo, misteryo nga po. Lulwalas tamo. Totoo po. Kaya tang pamakiramdam. Yes, I think that will widen our perspective also na po. Wow. To see the bigger, the larger picture po of reality. Palaksa po yung word of for the Manchu election. Mga tamaylita mo po. Okay, bayo po ining taguliyo po nga mano. Let's announce po rin ang kakatamong Facebook viewers and their comments. No? Angelina Garcia, Maya, pagkat parapong po, apundong, apong Pep. Thank you, Stranji. At Rufina Bagtas po, sana po ingistong sabihan ginong minukyat banwa o ginong mitas banwa. Naan po kanong isto? Ining minukyat banwa o mitas banwa? Mitas banwa na siguro. Ayan, opo, mitas banwa. And then, karing kakatamo pong texters sa 8976, Maya pagat para pong po ng kakatangar subis po. Abit listener ko po king programa yu apong dong. Okay, thank you. At aga nakakupin po king metong karing episode yu. Banggit yu po Balamo, favorite saint o Holy Manye po Charles Default. Ayan na po. Napon po king balita, may kakunanais na po. Antimong metong ganapasanto. Wala po kano. Na nano po yung feeling parang naman yung meaning may kanganonais na po St. Charles Default. Masaya siyempre. Opo. Uling lalo yung may pakilala kanyang karentao. Mhm. Uling in kayang spirituality, if I may Opo, add. opo, opo. Yung spirituality of obscurity, Mhm. which is the opposite of the trend now. Opo. Yung trend ngayon is selfie. Burita mo yung project yung sarili. Totoo Tingkang gawan, buri mo. Yan, posme. Mhm. Tingkay. Pero spirituality of obscurity. It is the spirituality of Nazareth. Mhm. Nazareth, etambal na milyari ka rin ng kain ng Jesus, ne? Totoo po. O ito yung spirituality. Nya pinining santo ngayon, he spent some years ken desierto. Mhm. Mig proselytize, ha? Okay. Opo. Basta may biya ka rin at everyday atin yung bagus may niya pang permission kanita during that time itang atin yung room banta makapagadorya for longer hours and then may biya kaya beno Rento Arex Muslim Opo. and he called himself a brother to all. Mhm. Ita mintaya ka rin, just imagine, ha, meteya mikot-kut siya, alay mong followers. Opo. But look, kanyang ditang way of life na ito, rule of life. Kaya kanya lang may inspired ang little brothers and po little sisters. Mhm. Nyakit mo, yes, obscure, ne? Opo. Pero nano maning kaya pa nagkabanalan, mitakpan. Yapin po. At uiting inspirasyon. Kanako. St. Charles. At masaya. St. Charles, wow. Yeah, at marakal po Charles Kenny, Archbishop. Matulala naman kanyan. What Charles Saint in the making is siguro Charles. Oh. Making po. 0727, good afternoon po. Isa po ako sa mga nakikinig sa mga live ninyo po. Sana po mabigyan po ako ng pagkakataon na makakwentuhan po si Bishop Dong, about po sa malaking tulong na nagawa ng simbahan
sa buhay ko po. Okay, Ini so po. pwede pong ibigay ang text nyo. Atin niya tapos, pong kaya kanyan na number. Okay. We will get that, yung cell number. Okay. At yun po kang aris na. And then from 9524, makarandam kami po. Miyasawa Keniking, Mexico. Yan. Aroy, idol mo yan. Nino po ini? Yung brother Alex, you see, idol. Yapin po ha. Apong dongay na apong pep. Yan. Thank Alex and... Okay. Alex and Josie. Good afternoon po. Rin kaya katamo pong regular listeners, Pampanga Provincial Jail, Security Guards of Mother of Good Counsel Seminary, Arcibispado de Pampanga, ASF, TSF Buildings, and Mr. and Mrs. Maximo and Cecilia Arcilia, Tita Paz de Jesus, children great. of Padre Pio, Cherry Pie Saloon of City of San Fernando, then kaya katamo pong frontliners, healthcare workers, the Art Wall Facebook page, Jeremy Pius Gonzalez, Holy Art Facebook page, Kane Lester, Seraos, Yabot. Okay, at siguro po yung kayong tauling amano, kening kakatamo pong RCA sa our Archbishop. So, muna po, Pasibayo, salamat kening kayong pamakyabi, kening katang RCA Sour. Imburi ko pong panagkat katamo, yapin itang may kapanahon tapo sana Aldoldo para bang kanita itang manahimik ang dalawan ng malilyari king kakatang pilubluban king kakatang biye lawan na makanano king kakatamong pamibiyebiyang timong Kristyano at Katoliko ini labian ng kule dirira ng kule king kakatamong relasyon karengaliwa ang po king kakatang gagawan at itapo kakalingwan pong papasyag ki nga pong ginilugod tamo, kapamilatan na rin gagawan tamo, Aldoldo. So ito po yung buri kong payabot kay kayo at buri ko lang din ang Maya Paworas, din ka na akong kapatid na 2 stage, balo ko makiramdam na ka rin kapatid king stage at din kay katamong kaya beking chancery, lalo na Linda, yung papatabake kami ka rin. Yampit, lumipat na kanyan. At welcome among Norman Arce. Yung maging miyembro ka rin. Then kay katamong deacons, kaya bekulanan din. At mag-meeting la kanyan ka rin. So sabi ko karela, isadyara yung karelan talaga, yung katsarili para kayong karelang ordination. Opo, i-announce tala po kanyang na perandit. So ito at dakala salamat among Pep, kaya kayong gagawan kayong radyo. Para opo, yung darasal tayo. Kaya kayo pong panalangin at tanguling meditation po. Okay. Ilagin yung pampo ng anakan po ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos ay pami, kalupan ng Pedro, sasabihan mo naman kaya ka na, balo mo kaluguran na ka, Ginoo. At balo yo po na mahulaga kayo kay kami. So panyo kami naman po para bang kanita. Akit mi naman nung makanano yung papakit yung kay kayong lugod kay kami. Emo po ang ating kaming buri. Nune pati na itang emi buri. Pero ita naman yung makakayap kay kami. Uli ka lubos makibalo nung naning makasaplala at makaligtas kay kami. Di na nyo kami po sanang pusong mapagkumbaba at makasadyang makiramdam kay kayo ang po ka rin kalupang tao. Bang kanita lumwalas yung kaming panlalawi at makaibi kami mo naman kayapan ka rin taong kay kaming pakiramdaman. Itingan po adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Yung Ginuma na tilya kay kayo. At kaya ka anti mo rin. May pahingin ng Diyos. Bendisyonan na kayo nagpampo ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. So, thank you very much. Salamat po at rin po mga pilang announcement o ni po ikayong ordination to the Sacred Order of Presbyters. Muna po Reverend Carlowi Kabigting kaya po June 9, Thursday, 9 a.m. at Santa Ana Parish. And Reverend Gian Sagum on June 10, Friday, 9 a.m. at San Luis Gonzaga Parish. Reverend Maverick Angelo Pelayo on June 13, Monday, 9 a.m. at San Andres Apostol Parish sa Candaba. Reverend Jasper Lawrence Sanita on June 16, Thursday, 9 a.m. at Our Lady of Sorrows, Dolores City of San Fernando. And Reverend Father Ervin Justin Pineda on June 17, Friday, 9 a.m. at Christ, the Prince of Paris
Peace of Paris, Mabakere Settlement Center, Mabalacat City. Reverend Justin G. Gatus on June 28, Tuesday, 9 a.m. at San Ignacio de Loyola Parish, Manibaug, Pampanga. Yan. Advance congratulations po kareng kakatamong bayong mayor din kanyan. And today, we are celebrating the death anniversary of Reverend Monsignor Armando Morales and Reverend Father Lope Hernandez. Siya pong Lope po. Okay. And, hindi po, happy birthday, Reverend Father Reynaldo Cruz, Parish Priest of Santa Ana Parish. Birthday, Apong Kuro. Apong Kuro. Yan, magpa-burger ka naman. Thank you, Apong Kuro. At meto nga po karang kakatang masipag apari yan. Happy birthday po. And in kakatang mo pong tutuking schedule po, no, after the RCA's hour, atinta mo pong Monday Novena to the Holy Spirit, 5:30 po ini. And of course, 6 p.m. po to, Barkadahan kay Cristo with Brother Pat, Sister Saul, Brother Charles Henry Espiritu. And then ita pong 7:30, Nimbengi, Rosary of the Seven Joys of the Blessed Virgin Mary. At bukas po, rin kakatang programa, 9 a.m., Public Service Advisory. At kakatang mo pong regular 11 morning mass, Misa King Raju with Reverend Father Bong Feliciano. Okay, ala na ko pong igret, Archbishop, before I let you go. Ating ko pang muring... i-great ko lang naman di Apong Kay, Apong Joe, yung ka na akong Parish Priest, Apong Noli, Yan. Apo Apong Meng. Mag-meeting kami kanyan po tang 7 bengi ka rin. Kay Bat, wala naman i-great din yung taga kaingin, noling install kay Apong Kay bukas ka rin, John Tordera. So, maya po oras po kay kayo at sana biyabi mga diban, pag makabaldugan at lugod din nga pong yung kakatanggawan na installation, makadagdag ka kayong pamipailalam kung kakatang kasalpantayanin. Opo. Manyaman na naman yung pamangan niya kanyang po. Thank you very much po. Thank Talagang oni po metong yang masaya at makabaldugan pong episode na naman yung milyari po kaya kakatang RCA Sour. Ini po yung kayong among sa impapawid, Father Pep Bakay po ini, yung kayo pong station, administrator ng 91.9 Bright FM. Pasibayo po, maya pagat panapon, bimingatangan po at happy fiesta po kareng taga San Juan, Nepomuceno, kaya po king City of San Fernando. At dakal salamat king kekong pamakrandam. Okay, nakal po salamat. Thank